ولی ام به شامیوان بردوام دکن ایرو مگوت امی به برز ابوکات پارێزار رضوان arslan را ملیسر مسئله حقی غریدارن آن گوت تکتیجی hakları ام ملیسر و باخو نورا ام جانا تشتکی دکرین ام نزانن مافهمه چی ام نزانن سریل کو داری بدن ام یک بیک وان جمیوانی خو بپرسن ام قد ندن سکن آندن ام بری خو بدن استانبولی رجا بخیر ما مستمر مرحبا بخیراتن وشان اما مرحبا سرچاوه مروجا واجب خير سلام وحرمات سرچاوه ما مستم ما قلت مسئله که گرینگه جار جارا ام تشتکی دستینی لی ما فی خود نزانن ام چواب کار بینن از پیشی دخوازم جوه بپرسم غری دار ام گفت تکتیجی کیه یعنی کی دکه به کاتگوریه ده بله tüketici em bêjin bazdihê adarê heta bîstiyekê adar iltimamê dünyayê hefta tüketiciya heye. Berî normalde welatê me jî dewleta me jî ev hefta hata pîrozkirin ama ji ber vê erdhêjayê ji ber depremê erdhêjayê ev hefta pîroz nekirin yani pîroz nebû divê münasebetê jî ez dixwazim got însanê me got de erdhêjê de wefat kirin ê got birîndar jî bûn ê got wefat kirin rehma Xwedê li we bê ê got birîndar bûn Xwedê Teala wa jî şefa bike tüketici ê got yani welew kîlok sêv bikire welew buzdolabîkê bikire welew cihekî xizmetekê bistêne weke got otelekê bimêne weke got herê mesela kuaförekê weya herê konserekê bilêtekê bikire tüketici ev e belê بله ماموسته براستی جبر کوچی گفت ادی ام چه بستین نه تنی ام تشتکی بستینن ام بکار بینن ام هرنا اوتلک جی کی جی بیمین اف جی وقت تکتیجی آنجی غری دارم تکارم بناو بگن پکی ماموسته تشتا هنک لیکولین اکو مکر نه حقین تکتیجی هن غری دارن هی اف نه حق چنه بله ev ne hak servede ya peşi yani hakkı ve yani ev ihtiyacı temel ihtiyacı ve go karibin temel ihtiyacı xwebistênin ya dua sağlık ve güvenlik hakkı ya sisiya tüketici go hakkı xwezane be bilgi edinme ve ya çara jibo go eğitime bibîne divê heqî de ya pênca wextî got malek kirî veya xizmetek sta wextî got zarar kir divê êşî de vê zarara xwe karibe got bistêne ya şeşa tüketici jiyaneke got rehetî bê jiyaneke got sağlıklî bê û ya hefta jî em bêjin tüketici go hakkı wî go bi wala seçme hakkıya wî hebe ya be ev ya jî be ya dî û ya heşta jî em ê bêjin wextî go ekonomîk hakkı wê nahebe û ya niha jî tüketici wextî go temsîl hakkı weke örgütlenme yani em dikarin wana vekin mesela temel ihtiyacê wana çi em dibêjin weke însanekî go bi wala حقیقی گوهر درک بارنما sağlık ulaşma و خبردان yani hakkı tüketici he vana go talep bike ya dua hakkı sağlık ve güvenlik hakkı mal veya hizmet yani vakti go jiyana insan bu hayatavi ya bu sağlığa vina وقتی گو ضررلی بیت کاری و ناجی بیجه بولا وی حقی خواجی بخوازیم. بله ماموسته. پeki ماموسته می بیشتر دم تشتکستان سر اینترنت یا دو مارکتی یا جیج جکی دی کی جام مافش مره دردی که ونم تکارن کی جام ماف خوب کاربین. بله ام وانا وقتی گوز اینترنت و یا درکی مالکی ام بستنن سر اینترنت و یا جهه کی جمعازه کی جیم بستنن شش هفت حقه تکتیجی هنر وانا داشی مثلا سر و د وقتی گو کاری بیجه به ولاز وی مالی خوازم دگیش بکم یعنی یا جی از وی خدمت نه وی خدمت کدی یاد دوا
تکاری بیجی به والا اتخوازم گو حقی خوا بستینم یعنی از وی مالی نخوازم دنقبینا 14 روزا دجی بعجبینه نعجبینه یعنی خرابوی به نخرابوی به دنقبینا 14 روزا دا چه مال کریبه یا چه خدمت بخوازه تکاری به والا از وی خدمت و از وی مالی نخوازم وقتی گو به والا از وی مالی تخوازم اما افمال قصورليا ياجي افي خدمته جي نممنونم اتخوازم قوون كماسي كش الفياتي وينا اندرمه كي ياجي وقتي قو بيجي بولا اجبي خدمته ياجبي مالي از ممنونم اما يا عرضاليا اتخوازم قوون وينا تعمير بكن حقي واو تعمير يجي هيا ياجي مثلا ما بيجن بولا مالك مستا مثلا ما بيشلو مالك مستا مجلك كري أما بيجن أو جل ما أفيتا ناف جلي خوادي چماشر مكنسي ما أفيتا وانا جلي ما ديجي لو تيمبيرا رنك دام مثلا يعني شالك يتكري يا وتجلك يتكري رنك ددي وقتي جو رنك ددا زرار ددي واجلي تا ديجي يا ددي ماكينه مثلا ما بيجن یا جمع بیشم مثلا تلویزیونک مکری یا جی $20 بکات کریاری جوه عرضه ضرر دا تمام تأسیسات مال جیرانه و ضرر ویجید کاری بخوازه و اف حقی ما گون هم دبیشن ولو دگیش کرناوینا یا جی وقتی گو اندرمه که بخوازه اما بیشم مثلا مال عیبلی اما ما فهم نکر حتى جارنا جي 5 هيفاجي 6 هيفاجي مالي قو مكريا يا خزمتا قو دانا ما ام جي فهمناك نمنزان بوالا عيب ليا نعيب ليا قانون دبيجي دبي حتى 2 صالة وقتي قو تبي علام بوي وقتي قو يعني تكتجي سرفكاران بي علام بو حتى 2 صالة جي اف حقيوينا حموية تكاري بيجي بولا اتخوازم قريب دم اتخوازم بولا نا اف ماليتا كيماسي تدهبو اتخوازم قوت اندرمي بكي اف حقيوينا حتى 2 صالة geçer لينا بله ما مستهن جارا بتایبتی سر اینترنت ve ki em dibinin demam tişteki distinin mesela dibejin ki ve gerandın tüneye yani işte iade tüneye em bejin usadı bejin pişti kuusa gotun edi disev mafime derbastarın yanına نا أنا يعني حالو إيه سر إنترنتي وكي دي إيه قلت المغازي تبكري مغازة أو نا حتى 14 روجا ذاتا تتكاري بقريني أو نا جارنا السر دكانا وانا دنفيسي دبي ولا بشتي قوتا كري حقيقة فقراندني نينا صادجت حقيقة وقوتا دقيش كرني هيا أفتش نراستا حتى 14 روجا يعني تبعجبيني تنعجبيني دليتا تشلو تبخوازي تتكاري بقريني ووقتي جو أبي إنسان بيجم بينا ولا عمل يسر إنترنت دوي أم هيش خواهبن يعني دوي تكتجي هيش خواهبن شلو هيش خواهبن جانا يسر إنترنت جو وقتي جو عمبلاجا وانا هبت وعمبلاجا وانا يك نفكي ياجي فكي بولا إيجو قوريا جو هاتي يا تبكشني فيديو ياجي شهدبونا وينارا تبيجي ميزني بما أفمالي ساغلما ويانا ساغلما اللي سر إنترنتي بله لگور و نام ته بگرن يعني فكر ما مست ام پیواجوی که وی وقتی هی مثلا جبوکو ام متشتک ستاندم بيجم پرسکریک درکت وکو گوت ayıplı درکت پشتی وی جغینی 14 روزان ادی چند روزا ده وی ام سریلی بدن يعني ام هیاوان پی بخند چند روزا ده ام تکارن وی مافی خوب کار بین اف 14 روش يعني يك بعجبني بكيفها خب خوجي يعني مال سقنتيته دنبيجي يعني نعرض ليجي بي نظر ليجي بي 14 روجا دا عيب يعني تتكاري بيجي تبي والله ازنا خوازم ديشترم حقها يعني تكاري بخازي اما وكا قاوادي جي مقوت حتى 2 صالة اف مال وقتي قو عيب ليبي حتى 2 صالة تتكاري بيكا بري مبدمه از ناخوازم بی مالی کاری بیجی به ولا مالی گو مکریه یا خدمتا گو مکریه نوکا گو گوتیه درکتیه اتخوازم گون اندرمه بکن يعني حق حتى 2 صلاجي وقتي جو تبي نعلم بي اما وقتي جو بيعلم بوي در حال دفيت بيجي وقتي جو افنان نكر بيجا حقي تكتجيها هنا مواجي بيجن ان شاء الله بي ما مست يعني وبحث كرلي مثلا وقت ميناك كز بدم هوالك ما هناك بروش ستاندن اشتري انترنتي
پاشێژی ئەو 2 ساڵ وەختەوێ هەیە غەرانتیاوی هەیە قاشۆ فیرماژی دەبێژێ 5 ساڵ ئەس غەرانتیە ددم لێبەلێ خەرابوون شیان دیە غەرانتیە پشتی ساڵەکێ وانجی قاشۆ گوتیە تەمام ئەمێ حەقەوێ بشینن لێ ji ber ku di navberê de tedarikçî hene ew dibêjin kî me pereşandine ji wan re ê tedarikçî jî dibêje na ji min re pere jî nehatine an harewşeke wisa de mesela çawa bikin bila hey jî çi hebin serî li ku derê bixin him beroşê destê wê çûn em bêjin him jî pereyê wê jî nehatin ê wext jî di ser ve derbas bû an ew heq were jî heman heqî nikarî heman beroşê jî bistîne ji xwe em bêjin yani di rewşên wisa de divê serî em li ku derê bidin سه حالو دوی پیشی وقتی گو تکتیجی هیچ خو هبن وقتی گو اینترنت بکن و شرکت کنیا و نمیزنن یعنی به ما gerçekten tedarikçina ya jî aracına ser internet satışıyla da maalesef yani gelek insan ne şirketin ne xwedî şirketin mesela malê mesela örneka gotit bêje beroşa mesela tedarikçi hena ama aracî hene navwa da ew najwanat kirin پیشی تکتیجی دوی هیچ خو هبن وانال کنیا وانا میزنن و نه تلفن ثابت الوانا بگرن به gerçekten yani ev şirket vi malit froşe veya na froşe tedarikçiye veya ne tedarikçiye دوی örneka gotit beje da yani be pereşyan kudere pereşyan ser kudere yani دوی tekiliye bu erara bike ha vakti go ab tekili bu era kir و yani mali xonasta ya peri xonastandın ev şirketa god beje ev şirketa go mesela tedarikçi firma sahibi em bejinde be valla 2 sala 10 sala 15 sala te çıkedin yani garanti diye dedin ev em bejin hatta distribütöre ve projit kare başvurmuş venaji bakın. Peki mamosta ev tüketici hakem heyeti ki jap hebajı ödet benim seriyle bidin? بله اونا تکتی حکمتی پیشی وقتی گو مالکی گویکی کری تکتیجی مالکی گویکی کری یا خدمت گو گوستان اما بیشن اما چلو مثلا بو انسان گوچه پیرک مثلا چنا قوافور وانا مثلا خدمت کتستینن یا انسان چه مالکی تینه وقتی گو جوی خدمت جوی مال نممنون من پیشی دوی تکتیجی بیشه اف انسان گو مال جه کرین یا جی اف خدمتا گودانت بیشه بیوانا اج خدمتا و یا اجماله و نممنونم ها وقتی گو امنا نکرن وی وقتی 4-5 حقی وانا هنه یک جه مثلا پیشید کاری و شرکت شکایت بکه تجارت بقانونی تکتیجی یاد دوا حتی مثلا 2023 دا حتی 66000 ورقه تکاری باش فرمیشی تکتیجی حاکم هایتی بکه وقتی تکتیجی حکم حیاتی جاری بره ولو دوف درج بو حتی 6 شیواجی دوام کرد 2023 دا قانون دبیجه دبی حتی نقبنا 3 هیوادا دبی اف بالامیشی قراره که ببی یعنی به والله ما تکتیجی حقلیه یا ایگو خودی مال و خدمت دایه وقتی پیش زیده 66 هزار آبی تكاره تكتيجي حاكم تكتيجي محكمة سيا تكاره هر تكتيجي محكمة سيا ياجي مثلا أغلبها قالك إنسان أما بيجن ما إنسان جو خانية وات كرن بفرب كوبراتيفا يا إنشاءات شركتية وانات كرن أو إنسان قالك شيء دبن مثلا قالك مقدور دبن أو مقدور تكارن ورنا با هفدو درنکه که آوا بکن درنکه که وقفه که آوا بکن جبو گوی حقی خوانا بگرن یا جو مثلا خدمت که گوهات وقتی گود نفت کلیا بلدیه دبیت کاری البلدیه جی بگرن گله وانا البلدیه جی بکن یا جی بیجنا بقانقه گله وا شرکت وانا بکن. بله ماموسته. بگی ماموسته جبو دانستانların bir taksit çirov şemane gelo. Cana bir taksit hem destinin hentişta yani bir senet mesela diyeceğin elden taksit bir avayı binavdıkın divan revşadı şidise hakemeli servan mafaheye. بله بله حمو فرق ناکه یعنی قصور وقتی گود مال و ات خدمت ده به فرق ناکه یعنی ها تا پیشن کری ها قردی قارتی کری ها سندا کری فرق ناکه دوی درت تشته مهم گو مال به مای قصورلیه و خدمت تشته گو گوتنا شتوکتیجی را گوتیا اف مال هل قاسیه قنجا اف مال رنگی وینا اف مثلا جبو جلا وقتی گو جلات کرن یا جبو وک ورنکا گاوادی تکرم کر تگولا جبو بروشا مثلا بیجن به بروشه ما رش نابن مثلا می بیجن ده به بروشه ما خرا نابن
وقتی گو خراب ولو سنة تقريبا ولو بقريدي قارتي قريبا ولو بيشن فرق ناكي اف حقي تكتجي حموها يا بله ماموسته پeki ماموسته ام بیشن دماکو مثلا ما افتش ستاندن حقي وان كسي كو دفروشن جيتونه تماما بحثا يه غريدارا يه تكتجي ادكن حقي عاليه ديجي تشينه قالوا ام تخازن يكون بحثا ويجي بك حقي عاليه ديجي وقتي جو يعني قصور الفيدريدا نقبينا ايغوت فروشه وايغوت كريد نقبينا تكتجي دا وايغوت فروشه قصور نمنيه بقصورش كيرخيا يعني وقتی گو قصور مثلا می بیجن تا تلفونك هاتا كرياري تلفونج دسته يكي دكت دسته تكتيجي دكت او قصورا وينايا نكاري بيجي بيولا تلفون كت عارضلي بو يعني دوي وقتی دا ايغو فروتي كاري بيجي بيولا او قصور نش طرفي مايا بله ماموسته ما ابروش ولاتي عنجي برسي مشغاجي برسي ما گو كاوي چه برسي بابدن گلو هشمندي اواد وي وارده چيه دماكو وتشتكري قصوراوي هي انتونه ون هي جويكي هنا انتونه ما اف برسي ام گو بدن برسي ويوا باجي ديسمبر دوام كن رو تفراغ که خوکری تشکی خوکری. بله. او خرابوی در که بی. تستریل کوده دی. اول بیشتر تکتیجی حقlar derneği هیا. گذاتن ته گو گارانتیای هبه. تچه تل گوره و نای چیکار داد بیچه چند ساله گوره تمیزنه و قصور که هبته بیچه و گونای بیچه نه توجه رجیل حکومت قانون بدره درنکاوی هیا. تشه جوید نویسه و شکایت خود چکی گوره ولو جی او جیدی و گوره ولو قرار داد. چاوا بپرسی؟ چاوا بپرسی پیشه یک دو بواره بشتغله. durum çam çi bej her tijware beje brasti jware beje duvre go meyzan çe bu başa go çe jne bu her eve dire şikayeta xwa beni ser zmen jware و beje bin vise الويدجي محتمل ان شاء الله جو حقلي بن شيبن وجو تشيج نبي بجارجي واش شكايت كي جركرس سر انترنت فيري طبعا قالك دبر هنا قلت واش شكايت كي شكايت وانا الحميده ورجكاري واش شكايت كي تو تشوف راح تخوكري تشكي خوكري اي او تشيد جو خرابوي دربك بي تشكي ازيتكم شكو زانم السر سوزا خو نسكن جهه قلت جهه كري بزنا جوهرين ما زي بقى زما يد زي خو بير هتكن زي بلا خو جيبكم حزبي برا نولو تفراغ خوكري تشكي خوكري او خرابوي دركبي اره عرضه دركبي تشكي تسريل كودي یا از ناشکن از ما خودی نکره گودکش نکزه پر خراج میدم اكيد زانه جو حق لتحنا جبونا بيت تشتكو خرابوي دركتيات دبرنا ولو سريل دبرنا بدي باشو المشكله نه بلو ناکم شما ولوش حقسız درکبنا هم حقسız درکبنا راغ كري جو اوناكي خرابوي دركبي عرضلي دركبي تشكي وزشی بکم از شون دا بدم iade بکم پکی ویقونیت زانه جو حق لتحنا تسريل كودي تشكي وزانه ولا پروقا نزانن ایرو تفراغ که خواهد تشکی خواهد کری گو خرابوی درکبه آن عرضایی درکبه تشکی ازارم جهه مكريا زي دقيشكم هكا دقیش نکن هكا دقيشنك نزلت كدجي حق لار محكمة سنة بارشو ميشكم فكي حتى أنا هكا تشتكي دي خرابوي قدر كتي هيا شهابو قلاقلقك مكريبو خرابوي دركت ما أشوم ما دقيشكر كوية تدقيشكر جهه مكري وهارتن يعني هكا نقو هارت بانا تشكي ازام تكدجي حق لار محكمة سي قولوا لك أخوة كري وقتها أو ورنات خرابوي دركبي أنا عرضایی دركبه تشكي دل خودیه وگرنی ما تشپی في قاعدة زاديبه هكا نبغريني إما أنا وگرنی يعني غير وگرنی يعني سلفيجي ولونا سرير كدره ده أف شد قدنا الحكومات قناه وبري وكيل بدي دائرة كابول بدري تو كذي حقلت شو الودر جاري مسألة الودر وقتها أو تشتكي تكري خرابوي دركبي أنا عرضایی دركبه تشكي اشکم اش جزا چکم اشکم فكي حتى أنا هكا تشتكي قلت كري خرابوي دركتيا أنا عرضایی دركتيا وقتی گودر که یا می خودی وگرن یا می باوی چوبیو
عن تشكيك الكترونيك تكريب بله او خرابوي دركه بتشكي اي والله اشتكم يازي بيجمع جري او كم يادا زي تشتكي جواره بيجم هلبت يعني يا قوم جي كريه تشكي خو كري فراخ كخو تكري وقتاكو او عارضه دركه بي خرابوي دركه بتشكي ازي بشي چم دبراهم كريا ازي مشواره قدقش نكن ازي چم تكتجي حقلان محكمسي ازي حقيق البور صفن مشو وقتاكو خرابوي دركه بتشكي ام شبكن دراغو ملك ريم اعتراض كنم شبكن تاغو او ورناتا خرابوي دركه بي ام بعارضه دركه بي غير تشكي ها بشي زي چم دبراهم كريتيا ازي بشي باب روچبا بليا گو زاف شكلك دجور سر ولا سركليل ازي چم ورتجي حقلار درلي اكيد تشكي تحت هاكي خرابوي دركه تي ايمالاوي گو اري دركه تمام بس اخسر دل سركلي بداوشت çünkü iki serko peşeli işte ulu. ملی مجگل جی پرسی گل برسی به خودان نگور برسی به وام دبینین که براستیجی هشیاریه که باش هیا هشمندیه که باش هیا هیوان جوی مسئله هیا ام بیجن امی دیسه میوان خوره هلبت بردوام بکن لسر به مسئله که اوی چجوانه بیجه امی به پارزر ابوکات رضوان ارسلان ربا آخبن ماموسته جاره که دی مرحبا جوره مرحبا سرچاومه به ما مستدما مگو هدا برسوام براستیم دبینن ولاتی هیا وانجوان مثلا هی ایدی از بارم افشمندی دناف گلده زیاده دبی لگور برسوامونی چی بیشن لگورا برسوام ماشاءالله يعني قلما دوي قونيدا يعني إزانيا گرچی انسان جه قلما يعني وقتی گو عادز دبن دبیا و ما میچ کنمی آویج نمی بینا اما هنجيجي الحقيقة خود قرن بيشي جهيجو اف مال كريا يا اف خدمات جو كريا يعني ستانديا دچن اما مدينه خداي دا قالك جوانا دبيجن بيت تكتيجي حكم تكتيجي محكمسي بري تكتيجي محكمسي و دبيت تكتيجي حكم هيتي افناجي دنافا قاي مقام لقادنا نو كمحكمة وقتي قد بين محكمة ملاتي ما تبيجي أو بمازيش كودري كم محكمة وزيت شو كم دعوة بكم برا قال ما زانبه جو أبنا تأجرتا وينانينا يعني تحقي نادن وقتي قد كنا ويدري سادي دبيجن برسوا خدن بيجن دبي والله حاله مسألة ما مال كريه أشوف مقوتيا ندانا يعني نبرة مدانا ونأف مالي جريستاندنا تكتيجي حاكم هيتي وتكتيجي محكمة جف يعني ده تشتي نوع كهفدونا محكمة وهيت جفرت هيت قالكي دو وقتكي كندا وقتي قلت شوي يعني او بروبلما جو قالما قارش هاتيا çözülmüştü bu evine. Mesela ağlabacı ev tüketici hakem heyeti تكاري بشخصي خوا هري قاي مقام نقاجي اما وكي ديجي تكاري السر انترنت سيستمك بابويا يعني الدولة جيت تكاري باشور مش بكي ياجي الو صدو حفتو بنج الو يوزيت مش بيشي تكاري بقره يعني بيجي والله حاله مسألة مبنية في برسكريكا خوا بين زمان يعني بسه شکلاجی دکارن و که گوت هر نقای مقاملق و هر ن تکتیج حاکمیتی و بخوجی کارن یا جی سر دولتی یا جی به تلفنی 175 دکارن بگیرن. بگی ما مستجم مافی غریداران مگوت یک جیجی مافی پرورده ایه. استخوازم وی بپرسم لورا آنها لهری من ارتجی گلک ولاتی گلک خونده کار بلکه اف مافی خونی کار بین بکار بینن لسر مافی پرورده استخوازم هنکیون بحث بکن. وانا يعني اقول سر حرده جي نهاية الدبرما شادرا وانا جي حق حمواجي هنا اما ان يا قولاي حالي حاضر يعني القضية ماني المرش يعني ابدرقو عرض هجاي شي بويا بلكي زحمتية جوا انسان رقو هرنا قايم مقام قوانا تكارن بتلفوني ويا دولتي يعني تكارن و صورني خو بين الزمان بله ما مست بطایبتی هم دمکتبین طایبت تبیه که دبینن جانا ام بیشن امزارو که خو قید دکن
پاشێت تشتێک دەبێ یانجی پرێوێ زێدەتێن یان تشتێکی دەبێ ئەم دخوازن وان زارۆکا بگرن وێ دەبێ پرەی کومەدانە نادن ئێ کومایی ئەم بێژن دومە هادە چێ ژێپێدا ئەم دەبێ بلا ئێدی نەچێ وان پەراژی نادن دروشên wisa de divê welatî hêjî çi bin newra mekteb bi taybetiye taybet vê rewşê gelekî pirsgirêkan derdixin ji aliyê heqê dayîna pera û nedayînê ve di vî warî de heqê xerîdaran çi ye? Belê di wêna de halom bêjin di vê wextî got sözleşma wê xizmeta gostandin mesela hem ev mektebê özel û ya jî dersxana wextî got zarokê xwe dişênin ya jî mesela me bêjin ji bo pîreka wextî got çina kuafora îşlemekê dikin mesela dibêje dibê em ê 4-5 seansa kin ya me 6-7 seansa kin heqê 8 seansa ji wara îmze dikin wab senet îmze dikin ya jî mesela wextî got dersxanê dibê wela me salekê şînin divê tüketici serê wê de wextî got zanibê bêwela çi îmze kiriye yani mesela aglaba va son dönema de li aglaba cadê û li qelebalix ev em xort û keçikê got derdkevine pêşiya însan dibêjin divê em dixwazin got nwera mesela güzellik saloniya wana ji wara dibêjin dibê me helqa seans çêkin ama seanseke tenê çêtkin ya jî însan çin dibêjin dibê em naxwazin wî wextî hemen wa tehdîd kin dibêjin dibê me we dine îcrê di duruma halo de wextî got xizmeta got nestan dibin xizmeta got nestan dibin ne mecbûr e tüketici ne mecbûr e wana bide nedin hemen bere başvurmîşî tüketici hakemiyetî bikin bêjin bêwela ma sadece carekê çûma va xizmetê dî heta însanên jê ji binî neçûna xizmetê sadece bêjin dibê were li vê dirê em ê sözleşmekê çê bikin yani em ê werin em meyzên denemîş bikin û helbûkî piştî pênc hêvî piştî heyvekî dî de hêvî dî hemen bi awqata recilî le tişênin dibêjin dibê waya we ev xizmeta ye helbûkî tüketici xizmetek jî nestandiye rewşên wisa wek got gerekî derdikevine pêşiya me pêkî mamoste jî înternetê me nek lêkolîn kir tiştek wisa derkete pêşiya me dixwazim ji we bipirsim ka rasta anna em ê bêjin me bilgisayarek xwe kirî 2 salan ji garantiya we heye lê bilê garantiya wê xelas dibe wê de me arzeyekê didê tiştek dibe ew cê ku me cê kiriye bi heqê xwe yanî em perê xwe dîsa bidin divê ji me re parçeyê wê bilgisayarê bi heyda bikê divê di heya 5 salan ev heqê me heye gelo ev rast e yan na Belê yani halo heqê wê na yani piştî got garantiya wê na çû piştî got garantî çû ew servîs axiya wê na yani gerek mesela me bûz dela bûya bilgisayar bê gerek wa parça ama tabii piştî got garantî çûye divê heqê xwe bide divê ew na peyda bike wextî got bêjê bêwela na parçê wê ew na nînin wî wextî dikarê bêjê ew jî dîsa tüketici hakemiyetî bêjê bêwela ev mal tabii aglaba gelekî kêmin yani ev bilgisayar wana servîs axiye wana ewlo got bilgisayarê got wilo temamê dinyayê marqê wana hatibine naskirin divê yek wana bikare yani mesela servîs axiye wana zêde bin li temamê her derî li wê derê cihê got yekî kirî nebû servîsa diye muheqqeq hebe Belê rast e yani divê cihê ku em pê bawer bin wek we got li gelek can heye em jê bikirin wê demê hewceyê wan parça bi heqê xwe ji me re têmîn bikin pêkî mamoste daliyê tenduristiyê de mafek jê jî ê tenduristiyê ye gelek caran li nexweşxaneyên taybet dibînin welatiyan mağdur dikin di vî warî de heqê xerîdaran çi ye Di vêna de jî aglaba mağduriyeta tüketiciya ji wana aglaba wextî got estetik ameliyata dibin qistaxana estetik ameliyata dibin di vê dirê de wextî got nexweş ne memnûn bê yani memnûniyeta wî ne memnûn bê mesela bêvla xwe çêdikê ya ji te re bêjim yani botoksa wana çêdikê bê çi xizmetê bike yani çi xizmetê qistaxanê li nexweşxanê çi xizmetçiye çi bê wextî got jê ne memnûn bê ya jî ameliyateke mesela me bêjin bêwela mîde ameliyatî çêbû ama duwê mîde ameliyatiya xwe da cehnewî yani laşê wî mesela me bêjin bêwela nexweşî nedî pêketin wî wextî dikarê welew li dewlet hastanesî bê welew li özel xistaxane bê heqê wê na jî heye got dawê veke yani
يعني جوي علي بجي دویم بیجن ولاتی هی جوی مسئله جی هبن. پکی ما مستم بیجن جبو ولاتیان اکو بتایبتی امجن پیچه کی تشتا هم لیکولی ناکن تشتا کیفا مجرتی ام دستینن. از بحث خانی آجی بکم نظام دکونه و کاتگوری آننا ام پرانی بهتر لخوشکایی یا مثل دولاب آدنیرن لی ام خانی دستینن دولاب کالیته آوا باشنینه و دم جه کومکریج بتایبتی جمتایتان دمام دستینن حقیقی ما هی کو ام دعوی لمتایتان بکن و بیجن دیسه وان تشتكو خرابونا يعني جي كاليتي او باشني نجمره جارك دين شبكه بله اونا حالوت سوزدشمه دا يعني وقتی گویا کی خانی کر یا مبیزن بولا انسان کی ما نو خانی کی نو کری وقتی گو جمتاهید کری و بشکه کری سوزدشمه دا مثلا بیجه بولا قالیتا دولابا مثلا مبیزن مدفع و قرطون يعني قونتوپیلاقا می بیجن مدفع به قونتوپیلاق بدوی لوینا میزنه تشته گویا کی امضا آویتیه دا تشته گویا امضا آویتیه اما پیشی گویا امضا آویت مثلا متحد بیجه به والا دولابه وینا مدفع چکرنا پیشی گوتا چوت رونشتی تمایزا پیشی 5 و 6 و حتی 2 سال جی تنور تله میزا گو نمدفع قونتوپیلاقا وی وقتی حقیقتا هيا یا جمع بیجن به والا پتکه وانا افقلیتا پتکا یا جی ام بیشن جیرانا وینا افقلیتا جیرانا اوانا حموها وقتی گویکی کری دویک لوانا بیجه متحد به والا مکات چه مالزمت وی خانی دا غلامیش کرنا وقتی گو دوی سوزدشمه دا تشتك أما بيجم بولا دولابي مدفع قوتية أما نمدفع تشكريا قونتوبيلات تشكريا وي وقتي حقي وانا هيا جو بيجم بولا بينا بقهرينن ياجي مثلا فايانس قوتية ولا أف فايانسي يعني بيجم 5 سال 10 سال و 20 سال غارانتيا وانا هيا رنك نادن يعني دوی وقتی گو یکی کرید سوزدشما خوانا میزنه انسان ما گلک جه همه وقتی گوت کرید بیجید بولا کام پری خو بدم چه قاسی بحلقه پرا پری خو ددن نابیجی بولا ما کام چه کریه ما چلو کریه يعني مالي قو ما كريه تشيا ناميزن مالسف بله راسته بگی ما مستودی وکوشی گوت هفته ما في غریدارانه چما اوقاسی گرینگه کو حق تکتیجیان اوقاسی هبه دولت دخوازه وان تکتیجیا یان جوان غریداران چما بپاریزه چما حالو اغلبا مثلا يعني دبيجت انسان قوي مالكي تشيت كي مثلا مي بيجن يعني جلكي تشيت كي دبيجي دبي والله ناف مثلا مي بيجن جلكي يعني كراسكي جو بيرك شخوره بكرن دبيجي دبي والله صدي حفته بامبوا صدي سه نايلونا يعني اغلبا يعني تكتجي چارا وينانينا تشيت كريج مغازي نزانه يعني بگرچكتن و اتيكتاوينا يا و اتيكتاوينا دميزنه مجبور جي باورت كي يعني جبرولو الدولة بيجي دبي تكتجي ضعيفه ايغوت كري يعني دبي ازوينا محافظه بكم القارشي ايغوت فروشي ياجي مثلا ام بيجن دبي يانلتجي ريكلام بيجي دبي والله اف مال مثلا زحفي قنجه خرانابي حتى 5 ساله حتى 10 ساله يعني يعني چارا تكتجينينا گو ميزنه وينا دنميش بك بيجي والله اف مالي ساغلمه ويا نه ساغلمه جبرولو الدولة يعني دسته تكتجي دغري زانه گو تكتجي مجبوره باورت يعني هر كيج ما وقتي گو ام چن زلام به وقتي گو ام بدلكيش خورت كرن ام لاتيكتاوي ميزنن چه دبي گودوي اتيكتاوي دد بيجي مثلا دبي رنك ناده مثلا دبي يعني هني قرشميش نابي عيني الشكل ده يبيرك وقتي گود كرن دبي ولا اف رنك ناده حقي يعني تكتيجي نزانه يعني فكره ايش كو زانه بن والله ما خرابي خرانابي يعني يجبروا له دوله دبيجي دبي ون تكتيجي وقتي جو ون الاتيكتا ميزن ياجي مثلا الانترنت ريكلام نولو ددن تتد ميزن تقوتيه دفكي تدميزن الله الله افتشتي جوش تلفزيون ده يا يقول ريكلام ده دركتيا ويقول قوتيه ده شياننا نواك هفدونه يعني راستا كيلي حالو ده دولة تبيجي دبي تكتجي دبي قونيه ده ضعيفه دبي ام دستي ونا بكرن اف حقي وانا هنا يعني ما مستمع فکر اکو هویردوره که به تندرستی به ام بیشن بیشی sağlıklı bir çevreye sahip olmak. Ma fikir eve pek em بیشن cana ciraneme per qara bağlıydı. Yani her tim şeru pevçun hedi malavandı. De verevşede hakkı ma heku em liservan şikayet bikin gili bikin. Şu gelek caran revşenu saci derdi kevne peşi ameli. Şu aliye vak ma femt karın çi بیشن.
بله گاوادی وقتی گومن نه حق تکتیجی مجمر دن زاتن بسالقلی چوره حقیجی انسان کی گوبیجه مثلا يعني جيراني خور حسز بكي ولو تشوبا خو مال الباجاره مزن مالسف انسان دراجنا تشوبي خو دينا دبي دري خو دبي دري ما حل بكي نه دبي دري وانا او در ابارتمان كولتوريه يعني تماما انسان يعني او اورتاق على حمو انسانايا دكيدي حالو ده تكاري تليفون وكيش بلديه را یا تکاری تلفن بلدیه را وکی به ولا اف جیرانه می چوپا خود دینه دوید دریه ما حموه یعنی دوید دریه آپارتمانه و یا دوید دریه خو مثلا بقول دریه خوبت کن یعنی انسان جه دوید قولی خوبت کن یا جی مثلا وقتی گو گلک انسان مروف الباجاره مزن سر جیران خو انسان گولو سر هفرو بن هفرو درونن گلکی قلبالغیت کن دوی وقتی دجی يعني تكاري تلفون بوليس رجي بكي بلديه رجي بكي ويا تكاري هري محكمه جي ولا انسان هم راح حسس كي مثلا يعني صون دونم ده انسان جي مثلا خاني خدا اري خاني جي خانيه وايد كاريت خاني خدا تندوري خدا چبكي اما وك تشوبا ويامد بيشن دوا درومي حالو دجي تكارن هم در حال البلديه بقرن ضابطه جيتين وي خاني والدكن وي باقجيه جيتكن دو ابارتمان ده بله ما مستمگلک سپاس کن گوتنه که وی داوی هبه کون بیجن بلا تقص هیچ فلان تشتی هبن استکارم بگیرم پاشم خاطر جو پاس بله يعني تكتيجي ما يعني ايقول مغازاجي بكرن يعني ايقول دكاناجي بكرن دكاني يقولوا اعتبارا وانا هبه يعني نقولوا جهه كي يقول نود وبي تشي بيشي بصاله كي ششه فيدي دكاني عاصيت كوتشي يعني دفي ايقول مغازا وانا بكره مغازه اعتبار لي انترنت جي وقتی گو سر انترنت اغلبه گلک تکتیجی لوینا میزنن گلک جوانا son dönem de telefon cep telefoniya dara go şirketa gol ser interneti telefone ve sabit ne be tüketiciye mam xwazin go jwana nekirin çünkü u wekti haw cevap jî didine telefone xwa ve telefona asetkin yani normalde bejin valla hatta salaki hatta 2 sala hatta 3 sala garantiya yani künya şirketi berelwana meyzenin yani مالكي إنسانك يقول مالكي بكرة نل أرزانية ميزانة الهم القاليتاوي ميزانة هم ليقود فروشة بكيد فروشة مثلا إنسانك يقول يعني دكاندارك والله زيتشم جاب تلفوني جوي دكانداري كرم أو دكاندار نت جاب تلفونيا فروشة يعني أو دكان شت فروشة لسرچ احتساساوي ناس سرچها جوي دري بكرن بله ما مستمگلک سپاس کنج bu آگاهی و یا سر اینترنت جی alışverişe سر اینترنت جی اغلبا وقتی گو هاتن بری گو تسلیم بکن برا ویدیوانا بکشینن و نه او بخو بکن بقوریه بکن ویدیو بکن بماکه چونکه گرک جی مثلا مال خوازن تکتیجی مال خوازن تی قوتیه والایا بله راست يعني تنكاري تكاتي چلو اثبات كتي به ولا قوتيا گوشيان دي والا يعني جبرولو بخنه گو فيديو ده يا فوتوغرافي بكشن وقتي گو قوريا هات تسين كي وكي بافرا وكن قوتيه منزن بما كاتشتي ده يا ورنگي وينا مثلا صور خوستيه تد بكسك يا 42 نمره خوستيه 43 نمره يعني دبينا ولا تحالو گوتيه تا 43 نمره بله ماموسه برم گلک سپاس کن وقت من ما ببورن مالا و آواز ببان آگاهی هجا ان شاء الله ولاتیه مجه سودی ور بگریم بخاطر بله پارێزەر ردوان ئاسڵان ژمەرە ئیرۆ لەسەر مافێ غەریداران ئاگاهی نێژا دانەمە هەفتەیەکە دیدیسە بمجارên cuda mê li derê bin bi mêvanên cudare hûn jî li vir bin înşallah em ê li benda we bin xatirê we li xwe baş binêrin hefteya we û roja we xweş dest pê bikîn.